pam para pam 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 para pam para pam para da da piu 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 ตุนจุมวิดีโออัดส่วนเอ็งวางินเงด Kardashians เตฮีโดยที่ม witches อันนี้มิตามตะกินนันรินนัดชันลำกันสวยโดนันนี่ Kardashian Kurse with the K Kardashians ที่อันเชียอันติไหมอันมีประเดี๋ยวโตเตอเปียงอันนุนอบไวซาวาอันตัดเชเซลนี่อินมิตามตะกินนันง่ายให้วางเฮียน Kardashians เตจูโดยที่อันเล่านี่เร่งไม่เล่าโมติไงดานอเปียนผาตานี่ 19th century witchcraft อาจจะงอินจันนี่ยังไงสุดอาจงะ Kanye West Kardashians Kal sa khwarin dan maktak nei anrin na laur suntak thilpa ngai lo tak tia in thoi na te nei chin group pakhat soina o tia akau thlengin avain luchil kan tumdo na ni chuwang chuanin clear tu du takte nuam le rem em tak mai khan in omdan position te kha lo siam thaula eile in turin nei le han la khom ulang mo kan soi hnim don sia ole ama sabera chwa the Kardashian Kurse lo in chan dan na changin kan soi chanang mi ten Kardashian Kurse a om nge nia anrin dan ron in chan na chu an mi padei to te apiang mai anin chen nu atanga an nun a chhezonga an mang zel le an tlak chiat zel mai wanga ni a oi om lovin thil thleng pal ve shim shimaniang in ti ani pon mak deuh mai tum reng wanga ni emo ni lo emo an chia an nei nge ni ti chian na turin an mi padei to nun om dan zel atangin a mu thei tlat si ani the Kardashian te ngai zong lo ni to an in chen nuwa a chhezong le an nun a tlanyam zonga omta an mi padei to te lis han enila ama sabera lamar hi drug overdose wangin Khloe Kardashian nen an in chen nu loka alo thi chep to Khloe nena an in nei lai chang to in lamar hian drugs ati na sachin to thu an lo soi to ani chu mai ba ka no chi zuar ho om khom na hmuna changa alut le chuak voi tam tak mu ani china drug a overdose chumpo hian he hmuna a om lai tho hi ani basketball player mi te za kai tak china changin drug addict tia shat zui ani ta ani lamar chanchina thil interesting deuh mai chu afa te pathum nu Liza Morales nen anin ngai zon chungin mi te na an lo hmu dan a reputation chezongin voi khat ma a om ngai lawani Khloe nena anin ton tir po in lamar hi basketball player lar tak ani sa to a he Kardashian Kurse lamar an soilu ve theinan mi te chuan lamar chu drug sa atal boy chana ama ani lovin Khloe wanga an puta ni inalang adot le a pakayang Scott Disick ani le a Scott Disick hi Kourtney Kardashian bel pahlui le afa pathum te pa ni in ani po hi atla cheve ang reng hle a party vel nom ti tak le mi shat lar ve tak chin ani na atangin van tlang mit huwa Kourtney ne na inzui in chen inzui le ti vela an omlain zu wangin alo boy ve shap to a depression te nein anu le pa achan boka engkim chan ta veka in ngain in ti hlum hiala lo tum to ani ma se van nei thak takin tun thlengin dam takin he khovela kan zinga ala om ve a hetiang vel wang hia mi te chuan the Kardashian Kurse chu a om ngei ni in an ringa Scottin anu le pa te achan chana le ariel ruram thlenga boy chana Kardashian te chu an pu ani Kardashian Kurse twar tu te zinga an soitel ve pakhat chu Kardashian te pian pui an mi pa om chhun rop Kardashian hi ani a en thin te chuan kan shia theu ka ring rop hi media le spotlight vela a in lan hmu tur om khat bik hle a chung te dang ang lo takin rop hia hun rei tak ari na pun bel wang le depression wangin har sat na tokin alo in la sang to ani an mi pa om chhun ani wang hian a unaw dang te zinga ama chin depression weight gain le ma ni chawa om du na engtik lai po in anei bi ka a unaw dang te po in hetiang hi ma chhon ve ma se rop anga level na sa atwar an ni velem lova hei wang te po hian Kardashian te an sia laka a him big lo ni in an ngai ani adot le a Kris ani le a Kris hi Kim Kardashian ne ni somsari pani chunglek an in nei na wanga mi te shat hlo le zwala ni a Kim ne na anin chen nu atangi mu tur om zui lovin spotlight vela tangin about tap mai ani khatia anin chena changkhan Kris hian that chwa ni reng nei to lova hun rei tak nuwa voi khat chu Kim Kardashian nen anin chen na wanga athil palchang a hun ton shom tak te asoi chuak ve a Kris chuan mi ten mi swal taka an ngai pha thu le soi chiat na tam tak adon te wanga anunin a chiat pha hle thu te asoi ani ti chuan adot le a tu dang ni lo rapper Thei hi Kylie Jenner ne na anin chen huwa anun le ezon na lama atlak chiat tak wanga heli setel ve hi ani a sum le pai lama te akar le amana rul that thei lo wanga a le na te na an lak let le top te khati laya Kylie kum som ni pasari mi kum som ni paruk na mang mekin kumtling lo angai zon wang kha mi te hmu dan a reputation ati chheveka ama ngein
buai na dang tam tak atok boka Kylie nen anin chen hnu atang ngat phei chuan anun chuan kong dik lama zo thei ta me ulo ni na langa ma se tu na chuan anun po aron khal ni le chan viau to ni na shiata ma na taiga break city rapper sang ni somvela kan lo shat chinang ero ani thei ta me ulo ani serial cheater Tristan Thompson ani le a hepa puire u hi chu aler ve ngang ani voi engemaw za arin am lo lai man ni to in hetiang wang hian a hming chhede ureng mai ani hei wang hian mi te ngei po a hlo na sa a lamar odam ang deuin Tristan po hian Khloe Kardashian ne na anin ngai zon ma hia fa lo nei ve to bokani ma se Khloe ne na anin zui ma ero hi chuan hetiang am hing chiat na hi ala nei ngai lo thunga hetiang ani tak chana Khloe pu wang ni lovin mi papui tling ani to a thutluk na po adu da na siam thei ani to a mi te chuan Khloe Kardashian ang lakarin om lo tur hian tharau swal engi matakina ti tir nia an ngai ani adot lia chuan Mr. Travis Scott superstar rapper Chart sa achung berdin hun lo zing bial nu chelo zet Kylie Jenner le fanu Stormy Webster nei bok hi ama chuan anuna tluangin kong enge moti zonga khovela a berlo ni thin te po hantila aswal tam viau om lo ma se Kylie nen an han inzui hnu a concert ta chiat na namen lo World tragedy tia kan shat larte thlengin hei wang hian a eizon na lam le a reputation ni atlak hniam pha ani World ta thil thleng le behind the scenes lama thil thleng te kha arab thak le a khamuna thil thleng te kha in ve na dan thei reng ani a hei wang hian in mi te chuan Kardashian Kurse wanga an ngai le ta ani tuna the one and only Mr. Kanye West kan nei le ani phei hi chu anupui hlui Kim Kardashian ne na hun rei ta anin nei hnu an inkar a chiat hnuwa van tlang mi pui hmuwa anun da na buai hle maya Kanye big hi chu nakina kan soizau dewang ani po hi Kardashian Kurse wanga hetia omta a mi te chuan an ngai a chan chu Kim ke ne na anin ngai zon ma hia public taka apwa chwa shiat ani ngai lova hepa big hi chu nakin dewa kan lu chil don nya hetianga an mi pakop te apiang chunga thil a thleng zel mai chu han sui zom velin internet people ho te chu hun rei lo te a shathia mi thil engemaw dik lo ria om tlatin an shata a chen te chuan fiam thuwa ngai ma se chen khat te ero in Kardashian Kurse theories an ngai thu tak hle thungani Kardashian Kurse an ti om zia chu Kardashian stem an mi pakop puya piang te nun chu a thalo zongin an kwai hera black magic mangi mi pa te chu an ti chachin ti na ani deuh mai Instagram a te TikTok a te le social media dang vela he thu Kardashian Kurse ti thumal horop CIK in chan hi in lo mu ve hlom to karing he ngai dan hi alar vet hlia an ma ni Kardashian so nge beng po thengi sang ni som ni pakhar reunion special an man na a candle chu hetianga mi min soidana ka du lo chan chu keima ni a thlen chana min mo pu mi pa te ho zo khia mo phurna an la turani ati ani Khloe Kardashian po ron tong chhuak ve in ama hi ami pa date to te wangi mi ten Kardashian Kurse hi atak nge ani an rin na chan lian berani Khloe chuan mi pa te buaina me chia te min dem dai ani ati anua po Khloe chu mi te soidana alung oilo pok chhuak le in Khloe chu he theory atang chuan tu emo chu jak edika siami midang po rin om lo turin ka siama ni mo Lamar le Tristan te aron soi chan ti a shat thei ani podcast anei na a Khloe chuan he thil hi soi chuak le in mi ten an pu na chu nui pa in doi thiam an ni tak tak thu soi ani the Kardashians te hi doi thiam an ni ti aron chhuana a thon thu an soi dan chu Kardashian lama an PPP le chhong chu doi thiam pakhat ne na kalin an chung kwa chu lar tak le house tak an ni theina chhecham na an siam ti Kardashian Kurse lo chhuwa dan ni in an soya an ma ni hi chuan tuma kan chung ko zinga hian doi thiam an om ka shela which chu lo ni ta ila spell te po kan shet ka ringa ma se chu tiang eng ma shet kan nei lo an ti ani thon thu in hlan chhong mit an ti mai atang chu Kardashian dynasty ming than na le an moi na te sum don na lama an fin em wang ni lovin kum tam tak liam ta a kha tharau lam thil in tiam kam na atanga an nei ni in an soya a thon thu a chang kum sang khat zariat tirlama kha Kardashian tha tu te zinga pakhat old Armenia cheng doi thiam pol pakhat nen in rem na thu thlung an siama chu in rem na siam pui tu Kardashian te tha tu ming chu
Kekel Kardashian ni in keke ti mayang o an soi zelda na chuan keke chuan an chung ko din mun chu nom satak ni se adua ki chuan chu ti hun laia Armenia adoi thiam clan om Chicago ucha ramngo cheng te chu zong turin chuaka heng doi thiam te hian dark magic powerful tak mai an nei ni nan soya keke chuan doi thiam te hne na chuan hausataka an siam thei chuan a tharau ne na in thleng pui in tiamin in rem siam na anei pui ta a chu an in rem siam na a chuan a tha te zel thlenga larna hausak na le moina te an nei zel po atelani doi thiam te chuan keke offer chu pom sakin amai ro chu phut let an nei ve a chu an mi panai te apiangin an tuar zel angai tur thu an shila keke thla me chha te chuan ngai tua thiam phak ba ka larna le hausak na an nei anga ma se a thla mi palam te an chung khat laina an ni emo an kopui te ro chuan van doina an tuar angai thunga chu mai ba ka Kardashian me chha te po moin larviau don ma se telen fin na le za om na te an nei don lo thung an ti ani chu tiang thil hlu tak pathianina mishing te hne na athil thon pek chu khovel thil ral le mai thei nen anin thleng pui ani hetiang thil anei theina keke le doi thiam te chuan in thoina danglam tak te po an nei bok an ti ani thil tak tak ani em evidence engma phei chu om lova mi terin dan kum sang ni som panga vela tanga ron lar tan kha ania Kardashian me chia te an lara an hlotlin em lain an mi palam te ero an ni vele chuang mi lova an fa mi pa te hmu tur an van em lain an fanu te ero social media an vor larin an lan tir tam em thunga hei hi achan ni an soi chu an fa pa te atanga hlok na an siam thei velo wang an ti ani an chung kwa shim shima hian me chia te an lal hle a mi pa te hian thu an nei velo ni mai hian alanga an nu ber Kris Jenner phei hi chu Home Minister of the President ani top mai chu wang po chuan Kardashian Kurse thil tak tak ni ring an tam hle ani Kardashian te doi thiam tia soi an ni na chat dang te han en le do ni la ama sabera chuan Kardashian te borak ken an vibe le an landan wang hi ani a an photoshoot atang te abikin Kourtney le Kim te he thalak bi ka hian adum vekin an in thuam caption a Kourtney chuan Witches of Eastwick ti amanga movie pakhat ami la in amang ani mai ta a ma serin hlelna khat conspiracy theorist te chuan aha in humo an mani nge in doi thiam an ni an soi hi an ti a an thalak an nu fa howa an lan na vela te pu thom na dun gothic lam rong kai an in bel na te hawangin an haters te le conspiracy theorist chen khat te chuan doi thiam an ni nge ya an ngai ve tlatani internet people lam ho pon an ming lem phwa sak hialin Witches of Calabasas ti in an soyani lam no ve loma dule Calabasas po ti le thei thomo point dang le chu an ming bul ke alphabet a in chan vek hi ani a Kardashian Kurse tia C alphabet aya ke ani wangte po hia rin hlelna khat conspiracy theorist te chuan hei po hi thil thleng pal ani lo an ti ve tak boka the devil works hard but Kris Jenner works harder tia an soi thin te po hian Kardashian te chu which doi thiam an ni ngei ti rinna chem al zwal tua an ngai nget bur mai ani henu briluna tun lai doi thiam tia in chal chuan interview anei na pakhata Kris Jenner chu pop culture lama doi thiam tak tak ani thu soin kati tak tak Kris hi which ani chiang lu tu mombati manga in thoina nei adu thu samte ti hlotlin na mang thina ti a hemi hi chu adik ngei pon alanga Kris Jenner hian 90s hun level kha advertisement manga soifia na te nei psychic candles mombati danglam tak thil ti theina nei ni soi chu fak thini he mombati hian hausak na mangai na le hlotlin na lama te apui theini na soyani an chung kwa hetia an ron hlotlin le larma dai to changin heng spell candles te hi alo zwar chhuakin alo shal thin dai to ani ki chuan adot lia Kardashian u nau te na psychic tharau lam thil an at chil chungchang lam kan soi le ang an u nau abikin Kourtney Kim le Khloe te hian tharau lam thil hi an at chil le a Kim Kardashian po hian tharau lam ven him na lam aboi puina sat thu te po alo soi lang photo a hetiang lam thil ti na sang sanga te tel thini healing retreats balian nei ani te pon akal ve ani Kourtney Kardashian brand pusha po hian crystal te chakna thashui ti thiang him na te le sage bundles bulvela thil chala borak chalo te hnot bova ti thiang him theini an ngai thin chu tiang lam zor na chu ani bera elevela chuan hetiang wellness
tharau lam man ravel hi alar shim shima hengte awang hian Kardashian which an ni rin na borak ti altu pakhatani Kim Kardashian in Met Gala Marilyn Monroe kor hak to aron hak ve tumpo khan he kor la tura akallam Marilyn Monroe samzai tel khom chu pe kania Kim chuan chumi mang chuan engspele mo ata na aman tur thua soya he thua soi po hian mi puite a rin hlelna na mel lo siam belin alom lutuk chuan aka veng man lovin ani na diktak a soi chuak tamaya an ngai pha ani Kardashian ho hi doi thiam an ni nge ani ti an rin hlelna chan point sang sang te handa khom chinila mithi to te thil an ngai na em an thom hno in bel thin mak tak tak te mombati te lungnoi te atang hia doi thiam chu an ni tak tak mai ngem ti theina tu thil hlo om lam atam riawa Kardashian Kurse twar ve nian soi Reggie Bush ki soi lokila sang ni pariat emo pakwa vel khan Kim Kardashian nen anin ngai zong thina Reggie hian Heisman Trophy kumto pa college footballer chaber lomman an pek te dong thina changin mi pa ngai mi te soi hlo ni to ngai lova chuaka Kim ke nen anin chen hnuwa hian NFL lama ai zon na chu chia in a in hliam deuh reng mai ani hun reilo te chungin mi te shot lar ani na atangin Kim ke bial pahlui tia shot zui mai mai ani ta ani Scott Storch music producer hlotling tak ni chin chu e huanga soitel ani ve boka ani hi Khloe Kardashian nen anin ngai zong ve zuaya anin chen hnuwa Scott nun chu ta chia in addiction bankruptcy le a ei zon na pumpuya tla chhevek ani theories te ngei dan chuan Kardashian te nena soizom ni to reng chu an nun kum khwa ta na chiat pha nge ngei tura an ngai top to mai ani Jordan Wood si han en vele lokila Kardashian chungkwa nen anin hnim hnai thin hle a ma se an huwa Khloe fate pa nen rin omlo du na pu ni in Kardashian chungkwa le an fans te soi chiat na nasatak atwara depression nasatak anei pha fans te chuan Kardashian Kurse alet zonga twar tu anga an ngai ani Kardashian te lar na le hlotlin na man chu mi pa an ma ni nei tu ten an pek tlak sak zel an ti ani tuna chuan symbolism chin chha na lam en leila conspiracy theories chen khat le YouTubers te chuan Kardashian te kut zai zir hand sign in chung cheida Instagram captions te hi Illuminati te luka portal ni nge in an ring ani hei hi han soi fia dewila sang ni som pakwa a Kylie thalak post pakhata khan Kylie churul nen thla an la duna internet people how teril ru a chok boy he a Kylie in post dan chu satanic khauti dan en tonani an ring bur mai ani ma se hei hi shat jan chuan Britney Spears iconic snake moment MTV award tami za nalan tirna atana anti zo kalawnia mi ta chuan ngai ko in Kardashian cult theory ne na inzom na nei anga an ngai tlat thungani ti chuanin Kim Kardashian in sangni somni pakhata Met Gala athom no in bel khan mishing man ho zinga thau chi a asili parabuna ahman ngal an tiang chi ho chong kormit chu rin hlel na in akhat le ta Kim Kardashian po hi timak ve shim hetiang te han hak thok a har lo mi le kolasip ang kholuma hanon hamai se chun alet top theyang a topic khak done mai hemi tum Met Gala hian Kim ke chuan thom na dum vek a chi pachanga a keler thenga puan duma in tuam vekin aron in lana in thoi tur te po a ang hle Twitter lama mi te chuan in thoina enge mo tinge ye an lo tv ngal sup renga TikTok lam ve thung chuan shadow demon lim tharam hwai ani ye an lo tv boka Met Gala theme tour anti hemi kuma mi nen po hian Kim ke in thuam dan chu a in mil lo hle hetianga pu an ni po hi amak shan chuang lova Kardashian ho hi an hausain an lar em mu turan tam box sia talen han soi tur vak la hi an nei box si lava music video an ron ti chuak le zeu thin ti lama ni le chuang box si lava an lar reng thei te hian witchcraft doilam thil an man wang nia mitam takin an ngai he theory mi ten an oi zwal na chan le khovel huap ang poa aron lar zwal na chan chu Kardashian te nei tak ni thin an mak pa hlui sial mai Kanye West wang hi ani soizau do nang o Kanye West hi Kim Kardashian nen kumruk chung anin neya ama hi adang dai ve shimshima aril ruat hil om chu soi chhak phong zel mai mi ania Kanye chuan mu lo lama Kardashian te chung kwa a hian thil pa ngai ni lo le enge mothunun kat tu thil a thleng ni na soi chhuaka ka fanu Chicago himal som na aron ni lo chuan buaina ani don hulu le Kris te hian buaina siam tuwa chuan tum ni in gasha Kris Jenner po kamhangai lutuk ma se iswa Krista ne naron horo iswa Krista nung zui tu ini chuan keipon inung ka zuyang ma se iswa ni lo thil dang rong i bol ani a
Kylie le Chicago te anti tur ishilani chuan ikuta a in ngate ke chuan iswa rong ka bol don chuan minung rop kani e damdoi manga thak mai theiani tian she chuaka damdoi hlo mangin ni tinamin en kolan tuma chuan ke chu mu tur ka om ngai lo news vela career rulam fel lo wang anga an soi dei thin sang ni som panga tangin damdoi ina voi khatma kalut le to lo a ni hi min tia piang kha ke chuan thudik bak ka soi ngai lo ani chuan a khoi lai chunge a thak lai tak chunita an ti hlau thei lo chia an thunun thei bok lo chia ti top che an tuma ma se chu tianga da shan che chu an tuma an thun huaya an da thei lo che ka soyam je shem shek an thunun theia Charles Barkley po an control thei LeBron James po Kim Kardashian ne na an in chen bo rock velle ama mi mal boina tam tak ama chon lai Kanye chuan Kardashian witch cult theory chunem hetin Kardashian Jenner te chu cult an ni e ti in alo soi piap to boka Kanye chuan Kardashian te mak pa ni lai chuan mitang ang mai le an chung ko ho le media vel te chuan an du zong ti tura an thunun ang maya a in ngai thin thu te a soi chuaka a soi zel dan chuan a fa te chunga a thu nei na te an mani en kola khwa khira an thian kom te tunge an ni shat puite chung thil zong ti thei tura dikna a nei te Kardashian hovin an lak sak vek thu te atang au puya anun le a fa te nun chu an control tlat atibok DJ academic show podcast a in lan chumin Kanye chuan Kardashian chung kwa te chu doi thiam nen a khai khin hnia mai Kanye chuan the Kardashians te hi doi thiam tak takan ni kalabasas doi thiam an ni an chung kwa mi pa om to te zong ho en ula engthil nge an chunga thlenghlom ti in a soya he a thu soi hi conspiracy theories te thu soi thin nen a in mil ngang mai Kanye hia internet ko thler vela thil mu soi mai nge ama nge in thil shat le mu anei jok niang HBL shabik lauti na Hollywood chanchin thalo lam te po Kanye hian alo soi chuak to tiang te po kha doi thiam chungchang an soi tenen po na in zom viawani sang hi som hi pania video a Kanye chuan ama nu nun na ngei po in thoinan hlanani a Hollywood a mithil ti thei tak te chu in thoina na thil hlan le mi ri ru thunun lama anin nam hnoi thin thu alo soi to ani ma se he a thil soya hian Kardashian te chu an hming merin a soi lang lo tunge inia ka buai lo tu engma ka ba lo bok adikem tu thil them chete ma kala lo achan chu lalpa rong chia ka bol kanu tu na he khovela om ve to lo kanu chu in thoina na hlan ani to chu isha thiamem men Michael Jordan ve thung hi le ani po pa ani Bill Cosby fa pa po adikem Dr. Dre po afa pa thi Hollywood ta hian mi an bo pheu chu tiang thil ti tir thei tur cho tam tak angai karing dam chung dai tur chung rel lam nat na an siama an du chu suma chan tir le dam chung hong thei nat na ril ru lama tor tir ke chu pathian hian min hmangaya isha thiamem min khoya Adidas nena kanin rem na te po ti topa lak bawania Forbes min hotu te adikem kan net worth 400 million anga anzia anga ya isu hilalani pathianin min hmangai chu apoi mober thil dang zong ain o chu che chu ani ka soyom zia I understand em he thu dikhi mi te nan la shado in Mick Mills in Puffys in Lil Boozy heng mi te atu ma hian an ngai thadon lo cheu achan chu heng ho hian in rem siam na an nei pui dan anga phal na an neya tuma kala that ngai lo adikem ke chu adoi zep chi kani tuma kala that ve lo adikem ma se chumi omja chu ka du ka soi thei jela ka tan pha don lo heng video vel wang te hian mi te chuan Kardashians te chu doi thiaman ni tak an rin pha zwala Hollywood mi le sa an lo ni ve bok ne Kanye hla thu te le alan tir dan te chu mangchang kain heng sa khwana chungchang hi min mit thla tir ti in an soya en tir nan yeah music video Thei na khan an soi dan chuan achang tunu Diana Taylor lam dan chu Kardashian ho thla tu an pi kekel doi thiam thon thu nen an han khai khin vela an soi dan chuan atopa achang tunu chuan zo te pian mang ang thom no a ha an ti ani he thil hian mitam tak te ru a zo na asiama kan Kanye puireu hian thil min shil tum alo nei reng mi le an tia Kanye West in public ma a thil dang dai deuh ati chung sang ni som paruka aron chet buai vak na emo sang ni som hia Twitter lama kimile Kris Jong Un thunei tu tia aron ang bor vel te le ashing nun churam hoi film Get Out nena ate khin dun vel te kha mi puite chuan Kardashian havin Kanye chu anti adrik wanga khatia lo omani anrin pha ani lo pon spell manga doi atani anringa he boy na han sang hi som hia avor to paron kaya Kanye chuan Kim Kardashian chena tum thu vela tuita Kim chu rapper dang ne na in huchin ti na pu ani soibel zelin Kanye chuan Kimin doktor ron shwaya min khung be tum
ti in aron tweet le hei himi te chuan thunun an tumna Kanye chuan dulo na alantir na anga an ngaya Kanye chu Kim Kardashian nen anin zui ma chuan mitam takte hmel hriat ani thina chutiang atang chuan tu ma hriat hlo to lawa a chhuak an ti ani a to pa chiang takalang thei ro chu doi thiam tak tak te nen an in bei ni lovi Kanye hian ril rulama har sat na ato ka ni ti hi eng po chu lo ni le ta phot selangin Kardashian sau ring lo ve shim le tharau lam thil ring te chuan eng dang wanga ni lo the Kardashian Kurse wanga Kanye po hetiang om hi ani an ti tlat don thowa hring nun hi boring ve boxia lumbok nen hetiang drama alo om ve shim te hian nun boring lu tuk tura ti zia de wolom thave shim he pa puire ukho sajia hian nui na turmin siam nem ema atche dang dai thei mai sia Kim Kardashian lar khele thuru nga boxi tan chuan alo nei kher kha in chir ve ram thin yang karingani ma se ama ang amel nen lama xerox copy fia fai fek fok tak mai fanu northwest ala neya anupui hlui kimi ti buai tur shim pon azia thau the Kardashian Kurse hi an soi anga alo om tak ani chuan Timothy chal samme ta po hi he an chia la ka tang hian a himbi ka ngem ka shalo le ma se hetiang hi achunga athleng ve lo tura nga yang ole kan thil soi tak te kha in oile lo lam chu in thu ni se ke chuan ka oile po ka shalo ya kan khovel hi amak eme ma se he mi te chung hi chu an enge dark spirit ve riawlom mo Khitu du takte kha zong kha ni e ani lo le ganin shil le mai don ya invain welcome to you bye vek ule